Maman présidente, vice-présidente générale, Kwa seta atakisirokele lukelo fumoto Yesu Kristo tadalunga na kyangani ngei Mesia imvuluzi yanza ye mwanda ovela tatangenda kuntima ingei nkwatuleni tata Simone Kimbangu kyangani sedia nkenda sedia wala kazi tulweki ravinga kiki tata jalunga na mungiza kumfumoto Yesu Kristo yanzole wavutuka munakayengele filutubokele bokemba tata Kimbangu kyangani tata dengenda kuntima tata Simone Kimbangu peve ya longo ngeye wa tambula salo kwa mfumo to Yesu Kristo tulweki ravinga kimfumu matutukiri mu Yerusalemu tunu mazaila kadi mboka ya ngeye mana tubakiri mu Yerusalemu mfumu bi kamakala sendo wa mbote ovonduta kwa beto tunavaika mukwenda kunsitu tombanga ovo Kinshasa vunchiza vala Europe America Asia Oceani tata Kimbangu tulombele mfumu beto ibana baku ngei sedieto ngei mvangi beto bivangu byaku bika mfumu wasikila mu beto konsuka ntangu sungula mama tuvana zola ensiku yebisalu insundi etu kutantangu bika tutana mu konso dia mfumu lwango tulokolo diako nsambu tulombele kwa ngeye makanda mtu sisi di konso fulu mwana kuna bwana mfumu batambula batutambula mna lovumula wonsono tata Kimbangu kyangani voveni yako makongo matatu ntu Angola vumu RDC malu RC bika mfumo vuvika makongo matatu mu kademi nuna nsilu tumelongo lo tuloma ko tsantangu tata Kimbangu kaletu ntanga imani ensambu zange mfumo to Yesu kutalunga na kyangani zulo kange waseta tata kisolo kilukelo muna ntwado nge mwando vile tata Simone Kimbangu diangenda kyangeni tulunga maonzo amen. Le mot Kiemba existait avant la place ici. Kiemba existait avant la mort de papa. Il me semble, hein, ce village s'appelle toujours Kiemba, oui. Bon, donc, le village s'appelle Kiemba. Papa donc vient passer là où le village s'appelle Kiemba. C'est ça. Et donc il passe dans un autre monde, si tu veux. C'est ça. Or, il venait de Nouveau-Jérusalem. Normalement, là, il est chez lui. C'est ça. Il n'y a pas de mort. Non, non. Il voulait sortir. Quand il sort maintenant, c'est-à-dire pour venir. Donc, il sort. Il est sorti pour aller d'ailleurs, comme il avait dit, je vais aller voir les gens de Kinshasa. Il est sorti. Donc, il laisse la vie. Et pour revenir maintenant dans une autre vie. Donc, sans transfiguration. C'est ça. Ah, c'est extraordinaire.